laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. La nuhsi thana'an alayhi. Huwa tabaraka wa ta'ala kama athna ala nafsih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما لا يخفى عليكم فهذه دورة علمية نعقدها بإذن الله جل وعلا خلال يومين، اليوم والغد بإذن الله جل وعلا، على كتاب الصيام الذي هو جزء من أجزاء كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن ناصر السعدي عليه رحمة الله. جمع الشيخ رحمه الله جل وعلا في هذا الجزء المبارك أهم مسائل الصيام مختصرا وموجزا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الشيخ هذا العمل الصالح، وأن يجعله في ميزان حسناته يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن ييسر لنا ويسهل لنا فهم الجزء والعمل بما صح فيه، إن ربنا جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أربع يكتب من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل عنده يكتور أن أفدي ميره e seedagol wonde reweteeɗo e goonga alaa handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu azza wa jalla gooto, e du'anagol nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe e kala neɗɗo mo tawata ko jiyaaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗinɗo, e dendaniingal sahaabaɓe maɓɓe men e kala artuɗo no ñentina oɗo sunna maɓɓe haa nyalaande darngal. Aray ɓaawo ɗum ɗo, kono yo siɓɓe tedduɓe, mi hiwrike on nduɗo hiwraandu islam, hiwraandu neɗɗo julɗo wonande siɗɗo makko julɗo. Aray wirnaaki hay gooto e mooɗon ndeɗo jonde meɗen ko jonde nde tawata ko memminiraande fii oɗo dawra, o tawata ko yowondirɗo e fiyaake ngal ɗo gandal sharia yankewal woni gandal kaɗo diina islam. Dawra mo tawata bi idnillahi jalla wa ala en jokkay mo e nder balɗe ɗiɗi, ɗum woni hande kañumma e jango. Yowondirɗo e ngal ɗo geɓal woni ndeɗo feccere nde tawata ko jiyande e fecce e geɓe deftere wiyetende nde manhaju salikina wa tawdihul fiqhi fi ddin, mo waɗani en ɗum ɓeɗo karmokoɓe tedduɓe, karmokoɓe mawɓe, karmokoɓe tafsir, karmokoɓe fiqhu, karmokoɓe usul, woni Cheikh Abdurrahman Nasir Saadi
يعني بين وجيها من أبرز مشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله بجيها يقول بانغو دي يقول لولو دي جنو بشيخ محمد بن صالح العثيمين هكذا بشيخ عثيمين بماك رحمه الله wonde e nder yimɓe ɓe jangi e juuɗe muɗum ɓe dendangal maɓɓe ɓe detti gandal islam e jungo muɗum ɓe heɓali hay e goto mo tawata ɓe battinori gandal muɗum ngal kañumma e jikkuji muɗum ɗin ha hewtiti ɓeɗo ceernoɓe tedduɓe woni cheikh abdourahman nasiru saadi rahimahullah aray ɗum noon ko oɗo kitabu siyam aray kamɓe cheikh on ɓe raɓɓindini e muɗum moƴƴa hattirde raɓɓindinagol kono ɓe jantani en ko ɓuri himmude kon e ɗiɗo mas'alaji ɗi tawata ko haton jinaɗi e fiyake kaɗo korka ara ɗen toro allahu azza wa jal yo jaɓanɓe kamɓe cheikh on ɗeɗo golle o waɗana ɓe ɗum ɗo ka mandakke maɓɓe moƴƴi yawmal qiyama enen kadi o niwinana en faamugol kañum ko ɓe windi ɗo o arsika en sendidirgol ko selli e muɗum kon e ko sella kon ko waɗi hiɗen andi alkamalu ko lillahi azza wa jal no anda wonde aballahu alismata li kitabin gayri kitabihi walakinna almunsifa man igtafara qalila khata'i almar'i fi kathiri sawabihi no anda wonde allahu azza wa jal ko ɗettani garanti wonde o hiway wonde paljol natata e muɗum ko deftere makko nden tu woni alqur'anul karim amma ko lutti kon e defte ɗen fof wana imam ibni rajab alhanbali ɓe makiri noon wonde kanko allahu azza wa jalla himo salaniɗen noon waɗangol ɗe isma bimana hiwede tawa faljere natata e majje idan haray kamɓe cheikh o alayhi rahmatullah ɓe ɓanginani en ɗo toɓɓe ɗe tawata neɗɗo mo tawata ko julɗo o hanaka majjede kañum nden ɗon toɓɓe بماتي كتاب الصيام ولو كتاب الصيام إنه قد يالو من عادات الفقهاء في كتبهم كان بكرمكو بفقه بن كدفت مأبه بفتشي كان يندفت مأبه بولد كتابات وتحت الكتابات بولد أبواب وتحت الأبواب بولد فصول kamɓe karmokoɓe fiqhu ɓen e nder defte maɓɓe fiqhuɗe ɓe windi ɗen tentini towuɗe jane ɗen hiɓe fecci ɗe ɓe waɗi kitabat ɓe wiya kitabu tahara ɓe wiya kitabu sala ɓe wiya kitabu zaka ɓe wiya kitabu siyam wa halumma jarra e nder ɗum ɗon kamɓe karmokoɓe ɓen ɗiɗo kitabatji ɓe fecca ɗi kadi ɓe waɗa ɗi ajza sa detti wona kitabu tahara ɓe fecca ɗum ɗon ɓe waɗa abwab e nder abwabu on kadi ɓe fecca ɗum ɗon ɓe waɗa fusul ɗum ɗo fof ko fi honɗum ko fi yo newano neɗɗo wonɗo ndarude on wonɗo jangude on yuɓɓanomo kanko neɗɗo on ko woni e jangude kon hara o heɓali sattende e muɗum ko ɗum kamɓe ceernoɓɓen ɓe waɗirta ɗum ɗo wona cheikh usaymin ɓe makiri noon ka sharhul mumti'i maɓɓe ka mujallad aran si innama kitab maana muɗum wona alkitab كرم كوب ماكي ومصدر كتب يكتب كتابا وكتابة أي إذا جمع إذا إنما الكتاب معناه الجامع إنما كتاب الصيام معنى مونك الجامع لمسائل الصيام وروني كمودي مسألة جدي توتك مسألة جيون درين إفيا في كوركا كان كورندو بيته الكتاب أما الصوم سندتي الصوم إنني نكرمك إما كرنوسي إنما الصوم لغة قلوني الإمساك الصوم لغة هو الإمساك بوي إذا أمسك الرجل عن شيء يقال له صائم ستبي هولي النقل وجوجتك هوري مكو إغاي هونه وبيته وند أخوري أن النهون ومنه قول ربنا تبارك وتعالى فإما ترين من البشر أحدا
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أي فإني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام معنى مؤمن ستبي هوري إنما الصوم كهال عرب قدوني هم الإمساك جوجي تقول هوري مؤمن يقول أما اصطلاحا ستبي إنما الصوم نولي كرمكو إماكو بوني الصوم اصطلاحا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بما بيقول نوية الصوم اصطلاحا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص معنى مودو كدوني جوغي تاغول هوري مودو وندودي أنية وني إمساك بنية جوغي تاغول هوري مودو وندودي أنية عن أشياء مخصوصة بيجي دي تاوتا كو بيجي بمعنى هرتنا دي توقدادي وني المفطرات بيجي دي تاوتا كو بوناي دي كوركا نيدانكيو في زمن مخصوص زمن متوتا كو توقدادو كو فانا الونو كو من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس كو جلكا فجر غونغو دو اون o yelliti non ha nange ngenge muta jonnon min shakhsin makhsusin immorde en neddo mo tawata ko hertido odon neddo mo tawata ko hertido hertinaado on maana mudum ko alladhi ijtama'at 'indahu shurut wujubi as-sawm ko on neddo mo tawata timmika makko dido shartiji di tata ko shartiji waddagol korkata idan be maaki ko dum do wiyete الصيام اصطلاحا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص وبقى كم بفنين فن في يبرت لامه بما في ونسي إنما الصيام اصطلاحا كدوني هنو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس كما في قرنوية الصيام اصطلاحا قلوني الرير قال الله تبارك وتعالى معنى أني أنقضوا يلت أني أنقضوا هدي الرير قال الله تبارك وتعالى جوجي تقول هو يمولو ko wiyete ko nyaamugol kanyum may yarugol rendugol dendaningal dido piiji di tawata ko bonnaydi korka neddanko gila ka fajiri gongu don o feeri don haka nange ngen gemuti don ko dum do wiyete as-siyamu istilah idan en andi ko wiyete ko as-siyamu lughatan huwa al-imsak en andi ko wiyete ko as-siyamu istilahan يونسي إنما كتاب الصيام ترى إنفامي وجامع مسائل الصيام بما كان الشيخ رحمه الله الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بما كان الأصل فيه معنى الأصل e odo nokku maana modette tan ko ad-dalil fanon de gandi sen jetti al asl karmo ko en no jonni mo ta'rifati duududi kasengo istilah wanon kasengo luga be maki ko ma yubna alayhi ghayru seyi ka istilah kambe karmo ko be mari kongudi duududi ko be janti fi ko yete kon al asl wo be go be maki wonde al aslu huwa ad-dalil وبماكي وان الأصل كما يتفرع منه الشيء وبماكي وان الأصل كو الرجحان وبياري الأصل كو القاعدة المستمرة وبياري وان الأصل كو المقيس عليه إذا نماري كونغولي دتاتا كو كونغولي دودو كونو معنى مكو الأصل معناه هنا كو الدليل إذا الأصل فيه أي في الصيام
woni addalilu fihi dalil on e fiyake korka kan kala yewtowoma fi korka nokkuka o yata ɗum aslan dalil makko arano on si tawi ko anduɗo fi korka ko qawluhu ta'ala kongol allahu towɗo ya ayyuha alladina amanu ko onon yo gonɗinɓe no ko nida'un min allahi jalla wa ala li ahli l-iman. Abdullah ibn Mas'ud bimaka radiyallahu anhu idha sami'ta Allah azza wa jalla yunadi biqawlihi ya ayyuha alladhina amanu fa asghi ilayhi sam'a fa imma khayran tu'maru bihi wa imma sharran tunha anhu. Bimaki sitawi anani Allah azza wa jalla no ewnora kongol makko ya ayyuha alladhina amanu bimaki kananda ɗum no jangewo haray wattu yidi moƴƴa fewtina noppi maɗa ɗin e fondo maɗa on ɗo gotele piiji ɗiɗi woni arde ɓe maki imma khayran tu'maru bih ko imma moƴƴere nde wonada e yamirede wonayde sabu ha yaha aljanna bi idnillah ma bone wonada e haɗede mo tata ko wonaynoɗo sabu ha yaha yiite jahannam. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wiya ayyuha alladhina amanu ko onon yo gomɗinɓe kutiba alaykum ay furida alaykum farlama e dow moɗon asiyamu korkaka ono kutiba Sheikh Usamin de maki rahimahullah wonde alkitabat ay kitabatullahi azza wa jalla fi alqur'ani ala qismayn wa kitabatun bima'na alfurud التفريط وكتابات في معنى السطور بماكي نعرك الله عز وجل ويت كتاب حرن مري معنا نعرك ويت كتاب حرن مري معنا إذا ناكلك وبي كتب الله ما كتب عليكم ولمعنى أنكم معنا دول بماكي نعرك وجنتو في كتب الله ما دون كتب عليكم حرك وفاندي كانك الله عز وجل الفرد وفرمكم مثلا وننونر إعونا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم القصاص كتب عليكم القتال أي فرض عليكم القتال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دونك بمعنى التفريق فرلو نعرى نكو حركة بمعنى السطور حركة ويندقل الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله أي في اللوح المحفوظ وكذلك في الكتب المنزلة أنه آية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الله يقومني من وندي إدادو دفتي كان الله عز وجل وجنتي في الزبور إمام الحسن البصري بماكي المراد بالزبور في هذه الآية والكتب المنزلة من بعد الذكر المراد بالذكر واللوح المحفوظ كان الله عز وجل وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون إذن وبين نوم وأندل نوم وفام كان الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كأنه يقوم كتب عليكم أي فرض عليكم فرلاما يدومون الصيام كرككا هو نهورغل نودو لورسوما كما كتب على الذين ونفر لرنون يدوبن من قبلكم أدتيب هورغل لعلكم في أن تتقون ينقل مكانكم الله تبارك وتعالى. أقول الله عز وجل جمع في هذه الآية بين شيئين اثنين عظيمين. الشيء الأول حكم الصيام أي صيام رمضان. الشيء الثاني منتهى غايته تبارك وتعالى في تفريض صيام رمضان المبارك. دونك الله عز وجل وجنتك ندير اودو آية بيجي ديدي تاتا كو مودي موكا hunde aranere nden ko jantanagol en ñaawore horugol suumay hunde ɗimmere nden jantanagol en ko woni hattirde hikma makko on kanko allahu tabaraka wa taala hattirde faaminde makko nden e fawgol en kaaɗo korka kanko joomi men o wi en ko o farliri korka kan e hoore meɗen wona ko yimɓe buy sikki ɓay buy no sikki ko fii tu yo lorgol woɓɓe no sikki ko fii yo sonduye ko fii yo ɓittinange fii yo faaɗinange الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج
idan kanko Allah azza wa jalla wi ko farliri korka kan e hoore meɗen ko fi honɗum koni taqwa oɗo noon taqwa miɗen andani hoore men ko kanko woni miftahu kulli khairin fi ddarain ko wiyete kon taqwa kañum woni saabiwal kala moƴƴere ka aduna e kalafara aduna ɗo si tawi ɗa faala moƴƴereji ɗin ka aduna fa alayka bittaqwa lafara si ɗa faala moƴƴereji ɗin ton fa alayka bittaqwa inan Allah azza wa jalla o holli en ko farliri korka kan e hoore meɗen ko fi ɗum ɗo ko waɗi noon ko yamiroje e haɗoje woni e nder lewru suuma en kanko tabaraka wa taala o haadi en piiji heewɗi ɗi tawata goɗɗi ɗi wuren himo daginani en ɗi ko wona suuma en ɗum noon fof ko fi ne'ugol wonkiji meɗen ɗi ye waw woɗɗitade e ɗi o harmini o yamiri en kadi piiji heewɗi e nder korka kan ɗi tawata goɗɗi ɗin sa kanko Allah azza wa jalla himo yamiri ɗi e nder ko wona e nder lewru suuma e kanko noon tentingol ngol ko e nder suuma e on woni fiyen wowu moƴƴa waɗugol yamiraɗi makko ɗin kanko Allah azza wa jalla idan ko ɓe neɗɗan kewn o jogo ɗum ɗo o faama ɗum ɓe maati wa yajibu siyamu ramadana ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala sawmi bi ru'yati hilalihi aw ikmali sha'bana 30 yawma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum faqduru lahu muttafaqun alayhi من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الشيخ رحمه الله جل وعلا ذكر في هذا الموضع 3 أمور كما الشيخ عليه رحمة الله بجانتني كان نديرو نقول في جتت الأمر الأول حكم الصيام أي صيام رمضان الأمر الثاني شروط وجوب صوم رمضان الأمر الثالث بما يثبت دخول شهر رمضان kamɓe cheikh on ɓe jantani en ɗiɗo piiji tati e nder o nokkure koɗo waɗi si wiwɗen kamɓe cheikh on koɓe muhtasir jiddan e nder oɗo ndeɗo deftere maɓɓe ɓe jantani en piiji tati ɗo e nder bindi ɗi tawata ko bindi ɗiɗi e feccere ɓe maaki wa yajibu siyamu ramadana no waɗɗi horugol nduɗo lewru suumaye ɗo ko ñawore nden ɓe jantani en fimu idan neɗɗo si landama ko wonɗum woni hukmu siyami ramadan ko yo wi'u ko wajib ko hunde nde tawata ko nde waɗɗinde ɗum ko wajibun bil kitab wajibun bis sunna wajibun bi ijma'i al umma bil kitabi ko oɗo aya mo ɓe janti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun أما بالسنة قال عليه الصلاة والسلام ذكر الصيام من أركان الإسلام 5 كما في حديث جبريل المشهور وكما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام بجانتك هورغل دودو لewru suumaye ko jiyanum e tugal islam den joyi ذلك حديث جبريل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجبريل عليه الصلاة والسلام بسينين وبتبين لانه عليه الصلاة والسلام بلني بأخبرني عن الإسلام لانه عليه الصلاة والسلام بماكي وندك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وانا نوك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونوك صحيحين بما بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إذا كان بين الله عليه الصلاة والسلام عد صيام رمضان من أركان الإسلام 5 صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام وكان ونتوغل النيا بانغال اتوغال كارو دين الإسلام الله عز وجل أفر لإنه هور بلدو لورسومي السنة الثانية الهجرية حتى عند إمرنين
ɓaawo fergune laaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sama arrasulu sallallahu alayhi wa sallama 9 ramadanat kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe hoori suumayeji 9 si ɓe feƴƴin farla e hitande ɗiɗaɓire nden ɓaawo ɓe iwde makka ɓe seeno madina ɓe hoori suumayeji 9 si kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hooti ka joomi meɗen jalla waala idan ko ɗum ɗo woni ñaawoore kaaɗo korka suumaye julɓe ɓen fof kadi no fotti kala feddeji dambitiiɗi ɗin ka islam ɓe fof maɓɓe hiɓe fotti wondema hoorugol lewru suumaye ɗum ko waajibi ɓe maaki ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala sawmi ko ɗiɗo wiyete shurutu wujubi siyami ramadan maana muɗum ko sartiji waɗɗagol hoorugol lewru suumaye ɗum kono lewru suumaye ɗum na e hoore wonɗo waɗɗi ko be sartiji ɗin timma e makko kanko neɗɗo on si tawi hawri kanko oɗo neɗɗanke korka kan waɗɗoto e dow makko ɓe maaki ala kulli muslimin ay alshartu l awalu huwa l islam sharti arano on ko ɗum woni islamu wa bidduhu alkufre sharti arano on ko ɗum woni islamu on ko be neɗɗo on wona julɗo si tawi na o julɗo kanko neɗɗanke on si o hoori korka makko kanko ka mere allahu azza wa jalla o jaɓata dewal immorde e neɗɗo mo tata ko o kafirun bihi amma fiyake wi'ugol halil kuffar mukhatabuna am laysu mukhatabin ɗonno ko mahallu nisa'in wa khilafin bayna al ulama karmo koɓɓen no lurri ene heeferaɓɓen no wiya kamɓe kadi yoɓe hooru kaɓe wiyaka yoɓe hooru karmo koɓe go yaari wonde ɓe wiyaka yoɓe hooru dey kamɓe ko ɓe wiya taw koye ɓe yaltu e kufru on ɓe naata e islamu on taw ɓenni ko waɗi noon allah azza wa jalla o noddaali ɓe ɗo kanko allah azza wa jalla ko o noddi ko gomɗinɓe ɓen ɗo woɓɓe go e karmo koɓɓen ɓe maaki wonde hiɓe yewta e dewe ɗen kamɓe heeferaɓɓen sabanede ma no honɗum allah azza wa jalla holli en wonde jinnu e ins mu'minuhum wa kafiruhum ko o tagiri ɓe ko fiyon li ibadatihi ka wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa li ya'budun ɗum ɗo ko kafirahum wa mu'minahum kefeero maɓɓe kañumma e gomɗinɗo maɓɓe kono cheikh mouhammad ibni salih al uthaymin alayhi rahmatullah hada huwa ikhtiyaru kamɓe ko ɗum ɗon ɓe suɓi ɓe maati wonde alkuffar ko ɓe mukhatabun lakin la yasihhu minhum ma damu fi lkufre wa ida matu ala kufrihim ɓe maati kamɓe cheikhu alayhi rahmatullah yu'adhabuna li tarkihim dhalik ɓe maaki kamɓe heeferaɓɓen hiɓe yewta fimum kono noon ko ɗum ɓe tagira fimum si ɓe hoori noon wona dewe luttude ɗe woniri noon madama ɓe keferankakurum allahu jaɓata allah azza wa jalla o wi mathalu alladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rrihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in neɗɗo si tawi woni kefeero golle makko ɗe yawma alqiyamati joni men wi o hettoyta hay e hunde mum kala ko golli ko moƴƴita ka aduna ɗo jonnete yawma alqiyama allah jaɓata wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura idan ɗum ɗo wono kamɓe cheikh usamin ɓe maaki e hoore ɗum kadi ɓe lettiroyte sabanede makko tawi komɓe tottali kañum ndewe ɗe ɓe addi dalil on wonde ɓeɗo yimɓe koɓe ɓe tawata koɓe ahli sakar si ɓe naati sakar ɓe landoyama wonde ma salakakum fi sakar ko honɗum naadi on onon sakar awwalu zandin wakkatu arana mo tawata ko on ɗon ɓe atoto jantaɗe ko ɓen kako honɗum ko lamnaku min al musallin jon ɗon ɓe yahoya haa ɓe wiya honɗum wonde kamɓe ɓeeɗo yimɓe heeferaɓe ko yimɓe ɓe tawata hari hiɓe jumpa wondude e jumpa ɓe ɓen e nokkeli ɗin ɗi fof majji e boneji kono wakkatu mo ɓe atoto jantade on ko wonde ɓe juulatama wondema ɓe juulatama idan neɗɗo on ko oɗo mo tawata ko o julɗo ko oɗo woni ko ɗaɓɓira korka kan tawa si o waɗi o jaɓante ka allah azza wa jalla ɗum woni alshartu l awwal alshartu thani ɓe maki kamɓe cheikh on balighin ɗum woni albulugh sharti ɗimmo on ko helli feede neɗɗanke on oɗon albulugh ɓe gandani hoore meɗen dewe ɗen fuu ɗe waɗɗota ko neɗɗanke julɗo tanke kanko neɗɗo on o wonali balighan
sabu honɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki hadis Ali ibn Abi Talib mo itta yumma men Aisha radiyallahu anha wono ardinomi mo filla ka sunan Abi Dawud ka sunan at-Tirmidhi ka sunan kadhalika an-Nasa'i Sheikhuna al-Albani alayhi rahmatullah ina sellinimo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki rufi'a al-qalamu an thalathin عن النائم حتى يستيقظ بماتي وعن الصغير حتى يحتلم بوتد وعن المجنون حتى يفيق بماتي كرمون نبانتنا يم بتوتا كيم بتاتو بندم بويندانتاك بونيجي فيو وندو كو اتفاقا بين العلماء نقدم تاتا قداني دو هاو بنا اتايكم كنتاوتا كهل فاكا e neɗɗo mo tawata ko o feetuɗo haa o ndikka fay kon kon helli faaka kon haa kon helli feetuɗon haa o ndikka idan ɓeɗo ka ɓe ɓantana ɗon karamol ngol si tawi ɓeɗo juulaali ɓe alaa muskila hay e huunde siwana oɗaɗaniɗo kanko so o fini ko yo juuluɗo waktu makko on ko ɗo woni ko fuɗɗanimo kanko amma ko yowondiri e fiyaake si tawi hawri ɓe waɗi moƴƴereeji ɗin si tawi ɓe windante ma ɓe windantaake so ndetti wona hakkunde assabi kañum may almajnun kamo koɓe ɗuuɗuɓe no yaari wa noon no lurra no wode maɓɓe yaaruɓe wonde pay kunkun hay so golli ko moƴƴi wano woniri no rufi alqalamu anhi imo ɓantana karamol ngol ka moƴƴi e ka bonde woɓɓe goo yaari wonde la sengo ka moƴƴi o ɓantanaaka karambol e muɗum sabu honɗum hadis Abdullah ibn Abbas on hadis on no ka sahih al-Bukhari sonnaga go harimo ka hajju o ɓanti taykon o fewtini e nelaɗo alayhi salatu wassalam o wi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ali hada hajjun fa qala naam walaki ajrun o ɓanti paykon kum o wi ko ono yo nelaɓe allah kum paykon ɗo no mari hajju si o hajji mo mari hajju o kontante hajju nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki naam an kadi ɗa mari baraji ɗum tawde ko an woni ko timbinimo e muɗum idan ɗum ɗo holli binassin wonde o windante baraji ko ɗum kadi tabiti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wal imam ibn Abdilbar ɓe jantoy noon ka at-Tamhid ɓe maaki wonde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe maaki pay kunkun o windante moƴƴereji makko ɗin ko boneji makko ɗi woni o windantaka amma sengo oɗon leɗɗo mo tawata ko sengo feetuɗo on noon noode maɓɓe kadi yaarirɓe wonde o windante noode maɓɓe yaarirɓe o windantake wona cheikh al-islam ibn taymiyata rahimahullah ɓe yaari wonde feetuɗo aslan o windantake moƴƴere o windantake bon on ɗum kanko taw haqqille ɗen sella o wawata moƴƴinde dewal haa ngal yaltoya tawa ngal bonere ɓe maaki wonde on ɗon o windantake moƴƴere fewwana woniri noon o windantake bonere waɗi noon parmakoɓe go yaaruɓe wonde so moƴƴini o windante e ala kulli muslimin e dow kala neɗɗo julɗo balighin mo tawata ko helli faa ɗum ɗo noon hollaali wonde pay koye koye helli faaka koye koye jennataake koye wowtintaake korkata e andi no heewi e ɓeeɗoɓe tata ko jongalleɓe neniraɓe e baabiraɓe ndaaraɓe pay koye muɗum ɓe inna wonde o hoorata so o hoori o tampi gokkunni ɓe daroɓe innamo yo taƴu janngo na yahooru paɗɗi janngo na yahooru ɓe inna ko yahooru ñande humete ñande 15 e ñande wondu ɗowtitete ɗum ɗon naani wonirno ko wiyete kon jikkuji adabu sahaba se ndaari wono ardu noon ka sahihayn no ton hadise mo tata ko ittaɗo e oɗo sonnajo Ar-Rabi' bintu Muawwidhin kanko oɗo sonnajo o wi'i wonde fewnoɓe wonno e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe ɗettay no pay koye maɓɓe koye helli faaka koye ɓe hoorina koye mana mum ɓe yamira koye korka ɓe heɓilana pay koye koye ko koye fijira hara ko piiwoy koye tata koko pay koye koye fijira si ɓe yaadi e pay koye koye wona ka juulirde pay koye koye weelama koye fuɗɗike wullude sabu heege e ɗon ka ɓe yaltina ko pay koye koye fijirta kon ɓe jonna pay koye 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 hilno ɗum ɗon kankoye pay koye koye haa futuro heewa tawa koye yejjiti heege ngen ko hejjiti ɗon kaka idan kamɓe sahabaɓen ko ni ɓe wawno enen noon no woodi hannde jongalleɓe ɗuɗuɓe darantoɓe ɓiɓɓe muɗum pay koye ara hoɓɓe ɓen déjà heeɓino e duuɓi jeɗɗi hoɓɓe heeɓi duuɓi jeenayi ɓen na horta balɗe 3 horata e nder lewru hara ɗum ɗo jeyaaka e jikkuuji ɗi tata ko ittaɗi e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki haqilin neɗɗo mo tawata kadi ko o haqqilɗo mana muɗum oɗo al aqil
wona jantorɗen nanen ka hadithu noon kanko neɗɗo on si tawi o hattike haqqille makko ɗen o woni feetuɗo ma o woni kanko neɗɗanke on jofoojo mo anndanɗa hoore ma annda ko watta la yumayyizu bayna al ashiya kanko kadi kaaɗo korka ka waɗɗaaki mo qadirin ala sawmi tawa kanko neɗɗo on ko o hattanɗo kadi e dow korka kan alqadir ala sawmi ɗo sharti mo ɓe faandiɗo on ko alqudra mana hattangol ngol waawugol e andi diddu muɗum ko honno fala ajas ronkere nde joni noon ko wiyete kon ajas no mari pecci pecce ɗiɗi ko ajis mo tawata ko o za'il e ajis mo tawata ko o mustamir bi maana ronkere haɗaynde neɗɗanke o horugol hara ko diraynde e ronkere haɗaynde mo horugol tawa ko duuminde e ngaroya e ɓaawo yi'oygol ko honno ɓe sendiri ɗum ɗum ko honno kanko neɗɗanke on wonir ñaawore makko nden nokku kala ka o jogii gootele ɗin ɗo ronkere eɗon kamɓe cheikh on alayhi rahmatullahi ɓe jantani en ɗo piiji jelu ɗi nayi ɓe janti ara nun ɗum al islam ɗimmum ɗum al bulug tammum ɗum al aql nayamum ɗum al qudratu ala sawmi no woodi sharti gooto mo ɓe jantaki ɗo hiɓe jantimo ley karmo koɓe gono jantimo ka defte muɗum ɗum woni al khuluwu min al mawani bi maana yeewugol e haɗayɗi korka ɗin ɗum woni al khuluwu min al haydi wan nifas wonno sonnaajo mo tawata ko sonnaajo wonduɗo e fiilay walla wonduɗo e ɓesugo oɗo fewndo suuma e si tawdimo e ɗum ɗo haray ko o sonnaajo mo tata no waɗɗimo korka la waɗɗaki mo fewndo on sa ko wana noon kadi no naatori e ɗum ɗon ko wiyete kon alhamlu warraba si tawi kanko sonnaajo mo jogiti hawf kulol e hoore makko kanko ma e hoore boobum makko ku ɗum woni saawere nden kañum ma e muyningol ngol si tawi kanko oɗo sonnaajo himo hulani hoore makko ma mo hulani ɓiɗɗon haray waɗɗaki mo fewndo on saayi ɗon horugol nduɗo lewru suumaye waɗɗoytomo yeeso ñande ɗin ɗon ɗi dirtanimo woodi idnillahi azza wa jal eɗen jogitoɗe wonde shurutu wujubi siyama ramadan ko hamsa joyi ara nun ɗum ko al islam ɗimmum ɗum ko al bulug tammum ɗum ko al aql nayamum ɗum ko al qudratu ala sawmi jowabum ɗum ko al khuluwu min al mawani ɓe maki bi ru'yati hilalihi ko ɗum ɗon woni hunde tammere nde ɓe jantani en ɗo nden kamɓe cheikhun rahimahullah bi ru'yati hilalihi aw ikmali sha'bana 30 yawman ɗo ko andingol en ko saayoma yani ko honɗum woni ko tabitirta naatugol lewru suumayno ko gotel e piiji ɗiɗi ɗum woni bi ru'yati hilalihi yi'ugol sabu yi'ugol kañum darorde lewru ndun bi maana yi'ugol lewru suumaye ndun tigi si tawi ndu yi'ama masalan wano hande kiikiiɗe ɗo haray waɗɗike en horugol janngo ɗum woni goɗɗo si tawi hawri ndu yi'aaka hunde ɗimmere nden ko honɗum ko ikmalu sha'bana 30 ko tinningol sabbordu suumaye ndun balɗe 30 idan si tawi hawri e yi'i lewru ndun ñande 29 no weetude 30 aray hande kadi en kontanta sabbordu suuma e 30 ñande kontenoɗen 30 ko nden ñande konteten goo suumaye si tawi hawri e yi'aali fewndu yi'aaka hande kadi ko honɗum watten ko en timminandu balɗe 30 lakin ɗo no woodi mas'ala mo tawata ko mo jamtotoɗen ko yowndiri kon e ikhtilaful mafale ende oɗon ko mas'ala mo tawata muskila makko on no tiiɗi moƴƴa tentini ka leydi meɗen par ce no ara nde wondeje ka tawata enen e yi'aali lewru ndun ka meɗen ɗo kono tawa lewru ndun ndi yi'ama e nokkili go masalan wona saudiya ma ndu yi'ama sengo amérique ma ndu yi'ama sengo e sénégal to ma france ma ko nandi e sifaɗi ɗon jon noon karmokoɓe ɓen no mari konguɗi yeru embere ko mii kon e muɗum konguɗi ɗi tata ko konguɗi tati konngol aranol ngol ko ngol woni konngol jumhur alhanafiya wa almalikiya wa shafiiya ɓe maaki wonde si tawi lewru ndun ndu yi'ama e nokku goto e nder aduna on haray hande kadi luttutuɓe e leyɗe luttuɗe ɗen fof koyeɓe jokku ko yi'a ɗon kon sabanede ma honɗum lewru ndun ko lewru woturu yaltata
nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki suumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi ɓe maaki hoorire sabu yi'egol mayru ɓe fawaali yi'ugol ngol e hoore mum onon ko be ono yi'on ɓe maaki sindu yi'ama hoore sindu yi'ama kadi taƴi ɓen ɗo yaari ɗo karamo koɓe goo e konngol ɗimmolngol ko ɗum woni madhabu alhanabila kamɓe ɓe yaari wonde leydi kala leydi ko yo ɓe habbo yi'ugol maɓɓe ngol kamɓe leydi kala leydi ko yo habbo yi'ugol maɓɓe ngol ɓe dallinori hadis kurayb on kurayb fewnowo iwno sham ka muawiya kamɓe ɓe yi'i lewru suumaye ndun e jemma juma on no weetude asawe ɓe humi e asawe on kañum kurayb woni ton hoori balɗe immi to yiltiti madina ari tawi abdullah ibni abbas radiallahu anhuma kamɓe ibni abbas ɓe landi kurayb fi alhaaliji sham haa ɓe landori ɓe fi suumaye kamɓe kurayb ɓe maaki wonde menen lewru ndu yi'ano e juma on no weetude asawe men humi asawe ibni abbas ɓe maaki a yi'uno kurayb ɓe maaki mi yi'uno yimɓe ɓe yi'i muawiya hoori yamiri jama o yohuɗo kamɓe ibni abbas ɓe maaki menen wana e asawe on men humi menen koye alati on men humi kurayb landi ibni abbas ɓe maaki ene ibni abbas yonatama ko tawi ko muawiya kañum yi'i ibni abbas ɓe maaki la nazalu nasumu hatta nara wala nazalu nuftiru hatta narahu ɓe maaki hakada amarana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam menen men sertata men hooray haa mi yi'andumandu timma men sertata kadi men taƴay haa mi yi'andumandu timma idan kamɓe hanabilayankoɓe ɓe yaari ɗo wonde hakkunde sham kañumma e saudiya no andana ko woɗɗodiri haa to kono ibni abbas kamɓe ɓe waɗali itimad e konko ɓen ɗo yi'i kamɓe ɓe waɗi itimad e kamɓe yimɓe madina ko ɓe yi'i ko konngol tammol ngol ɓen ɗon karamo ko ɓe yaari wonde alhaali on ko mooɓay ɗum kala yimɓe ɓe tawata ko feppondirɓe waktuuji sa'aaji ɓe tawata kamɓe fajiri on ko saayi gooto feerantaɓe nangen ko saayi gooto fuɗantaɓe ko saayi gooto nge mutantaɓe mana muɗum albuldanul mujawira leyɗe ɗe tawata ko kawtirɗe ɗen sifa enen no wondirɗen ni e mali e sénégal e côte d'ivoire e libéria e sarlon e guine bissaw sifa ɗeɗo leyɗe ɗen anndi sa'aaji meɗen ɗin ko sa'aaji goote ɓe wi si tawi leydi wootiri e ɗeɗo leyɗe yi'i haray ɗeya leyɗe luttuɗe koyo jogi to kamɓe kadi wonde yi'ama ka maɓɓe ɓe jokka amma si tawi ɗeɗo leyɗe ɗe ɓe wondi yi'ali ko leydi ndi tawata sa'aji maɓɓe ɗin no luutodir na sa'i goto nangen funantaɓe na sa'i goto mutantaɓe ɓe wi naɓe waɗi itimad e yi'ande ɓen ɗon ɗe hono cheikh l'islam ibn taymiyata rahimahullah ko ɗum ɗo ɓe suɓi kadalika cheikh mouhammad ibni salihi al uthaymin alayhi rahmatullah lakin o joni fiyake masala o woni khilafiya ko honɗum jogotoɗen wona ulamau lajina ɓe maati fiyake on si ardi nun e leydi alwajibu ala sukkani lbalad ko an yarji'u ila ra'yi waliyi amrihim fi ddini ko waɗɗi yimɓe ɓen e ndinɗo leydi koye ɓe yiltito ɓe yaha e on mo tawata ko laamiɗo fiyakuji diina maɓɓe kan e ndinɗo leydi ko tabintini kon ɓe ɗetta li qawli nabiyi sallllahu alayhi wa sallam assawmu yawma tasumuna walfitru yawma tuftiruna wal adha yawma tudahhun ɓe maaki wonde ɗon si tawi halfinaɓe diina kam masala liggo ɓe inni wondema ko yen jokku ɓeya ko yi'i kon haray waɗɗike yen jokku ɗum ɗon kala lundiɗo ɗum ɗon haray khalafa allah wa khalafa rasula wa khalafa waliya amri ɓe anda si faamike mon wannon ko ɗum ɗon woni ko hettata itta lurral ngal e leydi kono si tawi goɗɗo inni masalan joni kanko jokka e madhabu hanafiyankoɓe jumhuru ko yaari kon ɗa oɗa inna kañum jokka e madhabu hanabilayankoɓe ɓimmi innami jokka e madhabu ko cheikh l'islam ibn taymiyya yaari ko si tawi menen ɗo koye nder galle goto men woni gorko on no mari sonnaɓe tato goto kala e maɓɓe ɗetti madhabu goto haray ko on to jamu kalima o o yahata ka ɓe maaki fiyolurral ngal iwu ko ɓe ɗum noon waawe waɗede bismillahi irrahmani irrahim qala almuallifu rahimahullah برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما أما الشيخ عليه رحمة الله ɓawo ɓe ɓanginani en wonde lewru suumaye ɗum ko ndu tabitirta ko gotel e piiji ɗiɗi hunde aranere nden ko yi'egol mayru kayru lewru ndun hunde ɗimmere nden ko ɗum woni timmingol
nduɗo sabborde suumaye balɗe capanɗe tati si tawi kayru lewru ndu ndu yi'aka ɓe maaki qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa aftiru fa in ghumma alaykum faqduru lah. ɓe maaki wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki idha ra'aytumuhu si tawi hawri o yi'i lewru suumaye ndun fasumu hoore si tawi hawri o yi'i ndu hoore wa idha ra'aytumuhu si tawi kadi o yi'i lewru juldandu ndun fa aftiru taƴe ɗum woni hunte mana mum yalte e suumaye fa in ghumma alaykum si tawi non hawri wirnanike on ani yaasi on woni himo niɓɓitima on woni himo mari duule ɓe maaki faqduru lahu haray eɓɓane lewru ndun embere mayru nde tawata ko eɓɓore ɓurde woɗɗude nden ɗum woni 30 yawma non foti ko sha'ban on foti ko ramadan on si tawi hawri lewru suumaye ndun e yi'aali darorde mayru on haray koyen kontu sabbordu suumaye on haa timma balɗe 30 si ɗum timmi yeeso ɗum noon naaten e suumaye wana noon si en hoori lewru suumaye ndun kadi haa ñande 29 weetude 30 e ndaari e yi'aali kañum lewru juldaano ɗum haray ko en timmin lewru suumaye ndun balɗe 30 yeeso ɗum huntoɗen ɗum woni juule. idan kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e nder oɗo hadith ɓe jantanike en kañum piiji ɗiɗi ɗi tawata ko gootel e majji woni ko lewru ndun ndu tabitirta. wa fi lafdin e konngol goo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki faqduru lahu 30 eɓɓane lewru ndun balɗe 30 oɗo ko hadith mo imam muslim filli ittaɗo e abi hurairata radiyallahu anhu ɓe maaki wa fi lafdin fa akmilu iddata sha'bana 30 oɗo ko hadith mo tawata muttafaqun alayhi min hadithi abi hurayra kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki fa akmilu timmini iddata sha'ban ma'ana muɗum timmine limore sabbordu suumaye ndun 30 balɗe 30 si tawi hawri yaasi on niɓɓitani on o yi'aali lewru ndun ma hay si tawi yaasi on niɓɓitaali tawi o yi'aali lewru ndun haray nayon naatu innon jango on hoore haray ko be habbito ɗon neɗɗo on nayo naatir horugolngol ihtiyatan wanno nde gandi no woodi yimɓe goo si tawi niɓɓitiɓe yi'aali tawale masalan hande ko 29 jango ko 30 ɓenna joni jango on tigi no horude si tawi hawri weeti alhamdulillahi tawi ko suumaye haray on ti déjà kañum fuɗɗike korka mum ka si tawi non hawri na suumaye kadi on tuma on tigi taƴay si tawi ñallal ngal yehi ha woɗɗi andike wonde ndu yi'aka ko ɗum ɗon woni sawmu yawmi shakki ɗum ko haramu fi shari'ati l'islamiyya nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki man sama al yawma alladhi yushakku fihi faqad asa abal qasim ɓe maaki kala huruɗo ngal ñallal ngal tawata no waɗi sikke ɓe maaki haray kanko neɗɗanke on o lundike ɓe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam andile kanko koɓɓe maaki kala gollal ngal nelaɗo on maaki man fa'alahu faqad asa abal qasim haray ngal ɗon gollal ko gollal ngal tawata ko ngal harminangal ka sharia diine islam neɗɗo on no haani rentagol e ɗum ɗon hattirde rentagol ɓe maaki wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi wala yuqbalu fi baqiyati shuhuri illa adlani ɗo ko ɓanginangol en ko yimɓe njelo woni ko waɗante i'tibar yi'ugol muɗum kañol lewru ndu yani si tawi hawri no wowlede fi yi'ugol lewru ndu ko yimɓe njelo e ko hombo kadi woni ko habba tawa o jaɓante kanko neɗɗanke o ɓe maaki wa yusamu no hoorire kañum lewru suumaye ndum bi ru'yati adlin li hilalihi sabu yi'ugol neɗɗo gooto pet hara ko nunɗuɗo sabu yi'ugol makko kañum lewru ndu ɗo
ko masala mo tawata himo mari khilafu mo tawata ko luggudo moƴƴa wadi mo hoti ka hanafiyankoɓen walla o hoti ka malikiyankoɓen o taway no woodi e maɓɓe ɓe tata ko sendidirɓe hakkunde yaasi on si tawi ko yaasi niɓɓituɗo marɗo duule ma ko yaasi mo tawata ko hentiɗo ɓe sendidiri ɗum woodi e maɓɓe yaaruɓe wonde darorde nden ko beeɗiɗo yi'a timmode nden kadi ko beeɗiɗo yi'a ono ɗo cheikh on alayhi rahmatullah ko ɓe jiccini kon ɗo ko ɗum ɗo mari nassu on wa non nelaɗon alayhi salatu wassalam wono ardi noon ko hadis abdillah ibni umara radiyallahu anhuma hadise wonno ka sahih ɓe maki tara annasu alhilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anni ra'aytuhu fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi kamɓe abdullah ibni umara ɓe maki radiyallahu anhu yimɓe ɓe yaltuno fi ƴeewugol lewru suumaye ɗum ɓe ndaara si ɓe yi'ayndu on saati min mi yi'indu mi ari mi humpitine laaɗo alayhi salatu wassalamu wonde mi yi'i kañum lewru suumayendu ɓe jaɓi yi'ande ande min tum ɓe tuugini e nden ɗon ɓe hoori ɓe yamiri kadi julɓe ɓe yohuuru ɗum ɗo ko hadis mo tata ko selluɗo wonɗo ka sahih idan sen heɓi hadis mo tawata tuqabiluhu al ara na'tamidu ala al hadisi wa natruku al ara alaysa kadhalik idan si tawi en heɓi hadise mo tata ko selluɗo ken en heɓi nassu mo tawata ko selluɗo ken en heɓi pehe karmokoɓe no ɓe wayi wono ɓe wayi kamɓe karmokoɓen tawi pehe maɓɓe ɗen no lundi kañum hadise on aray alwajibu alayna ko an na'tamida ala alhadisi wa natruka ara'ahum tentini noon sen ɗettiya imma almadahib al arbaa ɓeɗo goto kala e maɓɓe no ɓanginani en wonde si konngol makko lundike nassu konngol makko lundike ko tabiti e wahyu ko en jogi to ko tabiti kon ka tertoɗen konngol ngol ɗum addi imam ibnu qayyim al jawziya alayhi rahmatullahi ɓe maaki kala neɗɗo wi'uɗo himo ñentini abu hanifa ma malik ma ɗum shafi'i ma ahmad e mas'ala mo tawata ɓen ɗon ɓe falji e makko tawi hawri ɓe feppondirali e goonga on kanko neɗɗon o tertike goonga on ɗon o jokkiɓe haray haqiqatan na kamɓe o ɗofti bal o lundike goonga on o lundike ɓe kamɓe kadi wano kamɓe ko ɓe makanimo ko yo jokku goonga na yo jokkuɓe kamɓe idan ɗum ɗo o nassu mo tawata ko laaɓuɗo o wontun neɗɗo on e yi ko ɓe jamtiko ko yo wonu adl cheikh usamin ɓe watti ɗon tawa ko o sahihul basar hara gite makko ɗen kadi ko selluɗe sinama noon neɗɗo ko adl no wadde karmokoɓe makuɓe wonde ko alladi la yartakibu alkabira ay la yu'linu alkaba'ir ɓe watti ɗo wala yusirru ala alsaghira ko on neɗɗo mo tata bakkatuji mawɗi ɗin haysi o yana e majji panno madama na a masum ko ɓe yana e majji ay yimɓe ɓe tata ko almuttaqun allah azza wa jalla o wi wa idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfaru lidhunubihim idan ɓen ɗon tigi yaqa'una fil fawahish lakin la yu'linun ɓe feññintaɗi ka kene haysi ɓe ari yande e majji kadi ɓe dumota ko e majji ko ɗo si joomi me wi wonde ɓen ɗon la yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun idan ɗum ɗon no waali ɗimmitel muɗum ngel ɓe maaki kanko neɗɗon wala yusirru ala saghair bakkatuji tosoki ɗin kadi si o waɗiɗi o duumota ko e hoore majji bakkatuji mawɗi jani ɗin mo renti e majji hattirde rentago hay si o yana e majji o feññintaɗi e kene si o yani e majji kadi o duumota ko e majji o tuuba e ruttu tosoki ɗin nafsu shay ɓe maaki ko oɗo wiyete al adl aɗa waɗi ko piiji ɗi hande wattude ile mum moƴƴa enen nokkeeli buyɗen inne adl kono aren sabu tu waɗindirangol mujamala e fi welnugol konguɗi lunnoɗen ɗum ɗo masalan si tawi en letti ka sengo humugol dewle en andi seedeɓe wowlaɓe ɓen ko shahidani adl ka seedeɓe ɗiɗo ɓe tata ko nunɗuɓe kono haya goɗɗo no waɗe seede tawa kanko neɗɗanke on o fimay cigarette ta kanko neɗɗo on o yara e beere ta kanko neɗɗo on o waɗa e zina are tumɓe inno komɓe on seedeɓe momɓe ɓe wiya ceerno kaari ma moodi kaari ma koto kaari oɗo ko kaarijo hikkaniɗo jombowo nokkel kaari ɗiɗo ko piiji ɗi hanuɗe renude moƴƴa e mum par ce que ko nunɗuɓe wowla idan ɗon ko be kanko neɗɗon o wona nunɗuɗo si o wonali nunɗuɗo kanko neɗɗon si o yi'i lewru ngun
haysi o yi'indu ari o wi'en o yi'indu en landike en heɓali goɗɗo go seedi tanino mo na en hu tew jon non ko andirton kon angal nunɗal no hulɓini karmo koɓɓe maaki joni si tawi kanko o yi'i o ari o humpiti jama on kamɓe ɓe jaɓali hoorire bi mana hoorejo diina ka wi'ita on hooru kaari na nunɗuɗo yarli non joni kanko waɗɗike mo hoorugol ka waɗɗaki parce que kanko o yi'i Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah be addi konguɗi terlendi tati ka majmu'u fata maɓɓe ɓe maaki lakin kamɓe ko ɓe ɓuri jiccinde kon ɓe maaki ko ɓuri sellude konguɗi karamokoɓe ɓen ko wonde kanko tigi o hoorata fi kala o yi'i naare lette angal nunɗa kanko o yi'i lewru ndu fiw o ari o jaɓanaka ɓe wi hay kanko nayo hooru allahumma illa siwana hara nokku ka o wonɗon kanko ko nokku woɗɗitiɗo masalan ko hoɗɗo ka burure ko ton o watta sumaye on fof o waɗay to lebbi hewɗi o artata ɓe wi ɗon siko kanko tun hoɗi e nokkure nden ɗon arani waɗɗimo horugo kono si tawi no woodi ɓe o wowlanta ɓe nana arenayo hooru endasiman sharti ɗimmo on ko yo wonu sahihul basar neɗɗo selluɗo gite si tawi ko neɗɗo mo yi'ata moƴƴa o ari ko nunɗi wo ko nunɗi si o inni mbi yi'i lewru ndu woɓɓe goo seedaki ɓe maaki o ɓe addi misal e zaman Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu neɗɗo goo arno tawi jama on no yaltino ɗaɓɓitude kañum lewru ndu kanko neɗɗanke on o ɓanti o ndaari tun o wi mi yi'indu Umar ɓe ndaari mo moƴƴa ɓe maaki uggini o uggini ɓe maaki fitti gite maani o fiɗɗiɗe ɓe maaki ɓanto kadi o ɓanti o ndaari ɓe maaki a yi o wi mi yi'ani ɓe maaki o ko leeɓol wonno ka yitere ma ko ngol juuti ɗum ɗum sikkunoɗa ko lewru idan ko be neɗɗo o wonan nunɗuɗo o wonan neɗɗo mo tawata kadi ko selluɗo gite ko be ɗum ɓe maaki kono wala yuqbalu fi baqiyati shuhuri illa adlani lebbi ɗi tawata ko luttuɗi ɗin jaɓantake ɗon seedande siwana nunɗuɓe ɗiɗo ɗon ɓe maaki gooto tun yonata o darogol suumaye on tun woni ko jaɓante gooto ɓe maaki amma lebbi luttuɗi ɗi wona timmugol suumaye on ɗum woni daragol juldano non ko be heɓen nunɗuɓe ɗiɗo si tawi ɗum ɗon heɓaki haray ko en timmin suumaye on balɗe 30 ɓe yarini kamɓe cheikhon alayhi rahmatullah ko ɗum ɗo woni qawlul jumhur lakin wona mahallu ittifaqin bayna al ulama wodi karmokoɓe lundiɓe ɗum wona Abu Thawr kañum ma imam ibn Hazm e cheikh Muhammad Ali ash-Shawkani rahimahumullah ko nandi sifa ɓeɗo kamɓe ɓe maaki wonde ko tabitiri kon ka daragol suumaye ko ɗum tabitirta kadi e lebbi luttuɗi ɗi ɓe maaki si tawi nunɗuɗo gooto jaɓanamaɗa ko honɗum haɗi kanko nunɗuɗo gooto mo jaɓane e luttuɗi ɗi ko ɗum sendi lebbi ɗi kamɓe ɓe yaari amma jumhur ɓe yaari wonde lebbi luttuɗi ɗin ko ɓe wona nunɗuɓe ɓe tawata ko ɗiɗo no jeeya noon e ko sifa fi ɗum no filla asar ittaɗo e Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umara radiyallahu anhum mo imamu Daraqutni ɓe filli lakin no wodi karmo ko ɓe waɗi ɓe tatabbu'u kañum on asar ɗon e ndaari ɓe maaki wonde o sella asar on ɓe maaki o sella asar on ko wi ko wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jaɓuno seedande neɗɗo gooto ka daragol suumaye kono lebbi luttuɗi ɗin ɓe jaɓali seedande si wona yimɓe ɗiɗo on noon ɓe waɗi tatabbu asar on ɓe maaki wonde kañum asar on o sella wa yajibu tabyitu niyyati li siyami al-fardi wa amma an-naflu fayajuzu bi niyyatin min an-nahar ɗo kamɓe cheikhum alayhi rahmatullahi ɓe naatani en e ɓanginalngol en fi amri an-niyya en andi sawmu ramadan lahu ruknani no mari tugale ɗiɗi ar-ruknu al-awwal ko an-niyya ar-ruknu ath-thani ko al-imsaku عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إذن هو رجل سوماي أن نمر تجال ديدي تجال الأرانانغال كو أني وأنه أندى نلانو عليه الصلاة والسلام بما كان كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه كصحيحين بما كي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذن النية هي التي تفرق بين العبادات والعادات وهي التي تفرق بين العبادات المتشابهة
ono anniye kanko sendindirta hakkunde deweɗen kañum may aada on neɗɗo no wawi yaltude ka makko weta bimbi kanko neɗɗon tawanniyaki korka wona gila bimbi ɗon ha futuro taw maɗɗaki hayye hunde kono madama o jogaki anni o heɓay baraji korka o heɓata inanɗa ko aadata ɗo noon ko ɓe wona ibada tan ɓe anni on takka tugalal ɗimmal ngal ko ɗum woni tertagol kala ko bonnata korka makko kan gila ka fajiri on o feeri ɗon fajiri gonguɗo on ha nange ngemuta ko ɗeɗo ɗiɗi woni ko innete tugale korka ka jon noon ono anniya kamɓe chef on ɓe maaki wa yajibu tabyitu niyati li siyam al fard no waɗɗi walidugol e anniye korka kan si tawi hawri kanko neɗɗo on ko faridda woni horude sinama noon korka faridda o en faamu nasuma e tungoy korka faridda gotawo ko sawmu ramadan foti ko ada'an aw qada'a foti kanko neɗɗo on o tottay woni e nder lewru ndun mandu feƴƴihi mo nyawlino o yoɓoyay woni ɗum ɗon fof ko faridda wiyete idan ko be o waliday anniya ɗum ko go no jiya e kañum korkaji ɗi tata ko ɗi faridda ɗin sawmu nadhr korka fodore neɗɗo on ko fodata wona Allah azza wa jalla wiugol si Allahu okkilan hunde kaari mi horanay mo yeru ɗum ɗo si o wannilan hunde kaari mi horanay mo yeru ɗum ɗo si o dandilan hunde kaari mi horanay mo yeru ɗum ɗo ɗum ɗon kadi ko faridda non neɗɗo on ko be o walida en ni hunde tammere nden e korkaji ɗi tata ko fariddaji ɗi ko ɗum woni sawmul kaffarat korka kaffaraji ɗi idan ɗiɗo tati ko ɗiɗo wiyete korkaji ɗi tawata ko fariddaji ɗi ko ɗum woni sawmu ramadan ada'an aw qada'a e sawmu nadhr kañum e sawmu alkaffarat ɗiɗo neɗɗo on ko be o walida e anniye majji on ko atti fajiri on feerude ko atti fajiri on feerude allon nden andi no ari hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam e muɗum ittaɗo e yumma meɗen hafsa radiyallahu anha ɓe maki man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu riwaya go man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah kala neɗɗo mo tawata o walidali e anniye korka kan ɗo yo weetu malla ɗo yo fajiri on feeru fajiri ɗimmo on aray kanko neɗɗanke on o ala korka jon noon kayfiya anniya gongol no wodi karmo ko ɓe yaruɓe wonde kanko neɗɗo on ko yo anniya no nyallal kala nyallal nyande wo nyande ko yo anniya o ɓuri sellude e konguɗi karmo koɓe ɓen ɓe maaki anniye goto on no wawi mo yonde wonande nyalɗi luttuɗi ɗin fof no sunninanamo heyɗintingol nyande o nyande mana muɗum si tawi hawri lewru ndun ndu yi'ama masalan wona hande jemma ɗo hara ko jango wetata suumaye kanko neɗɗo on o annike ɓawo lewru ndu yi'ede ɗon yo fajiri on feeru wondema o horanay Allah azza wa jalla lewru suumaye ndu fof si ndu hawri 30 ko ɗum si ndu hawri 29 ko ɗum hara on ɗon anniye yo nimo ɓe wi noon ko mustahab nyande o nyande yo heyɗinti allahumma illa si o ari heɓude ngantongo tawata ko taƴingon madalan kanko neɗɗon o yi e setew o taƴi korka makko kan e nder setagol ngol ma o nawni nawnare o taƴi korka kan ma sonnajo heɓi ngantoji haɗay ɗimo o taƴi korka kan ɗon nyande o fuɗɗitoto wo kadi ko be o heɗintina anniya ɓamin e idan ko be kanko neɗɗanke on o watta yili e ɗum ɗo no wodi toɓɓere wotere matalan neɗɗo on wona kikiɗe few o andali wonde jango ko suumaye wona hande ko 29 no wetude 30 enen ɗo hara e yi'ali ɗo waliren ni ha aroyen ka subaha juulugol tu ɓe inna en a haray de jaka ndu yi'ano Konakiri e leer kaarijo ma ndu yi'ano Pita e leer kaarijo ma ndu yi'ano Nokkel kaari leer kaarijo no wawi wonde ka juulten subaha ɗon no wawi wonde terlen ka waddu ha no wawi wonde e waktuji go e nden nyallanga joni saayi ka humpitiɗen non yarli hiɗe wawi fiɓude ɗon anniye korka meɗen kanka konte korka ka haysi en fiɓi ɗon anniye ɗum ɗon kontatake korka ka tawata bi ma'ana ko yonay ka en ɗo karmo koɓɓen no mari konhuɗi ɗi wona jumhurul ulama ɓe yaari wonde si tawi tu neɗɗo on walidali e anniye on kanko neɗɗanke on si weeti bimbi o humpitike nden nyanden ko suumaye o waɗɗimo ko jogitagol al imsak o jogito ɗon hara o nyamali hay e hunde ha kikiɗe
on sati si o taƴi ngal ɗon ñallal o yoɓoyay ngal karamo koɓe go yaari wano imam ibn hazmi en kañum may cheikh l'islam ibn taymiya kañum e oɗo cheikh muhammad bin ismail as-sana'ani e cheikh muhammad ibn ali shawkani e ko nandi e maɓɓe ɓe maki neɗɗo on ko sanga ka o andi ɗon o ɗon waɗɗotomo kanko neɗɗanke on korka kamɓe ɓe yaari wonde si tawi yaroyi ka subaha ɓe humpitima ɓe maki ɗawawi fiɓude ɗon korka kamɓe maki ka yonoyte bal woɓɓe e maɓɓe ɗo yaari ha wonde si tawi ay tikoƴe a humpitoyama wana terlen 11h hande de ko suuma e nduyano hanki ɓe wi haw gila ɗon ta ñaamo ha kikiɗe kamɓe maki wonde ko ɗum ɗon woni ko yonatama ngal ɗon ñallal a fillotako ngal ono ɗo khurujan min al khilafi yaltugol e lurral ngal si tawi ardanima non jogi to ñallal ngal ha ngal timma thumma qdi makanahu yawman akhar yoɓoya ñallal go en fiya yaltu e lurral ngal hakkunde karmokoɓe ɓe man ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi da' ma yaribuka ila ma la yaribuka ɓe maki wa amma naflu amma nafilo ngon kan fayajuzu bi niyyatin min an-nahar siko nafilo kañum na be waloda e anniye si weeti bimbi yo tawtun a ñamali goɗɗum e nder ñallal ngal fo no daganoma an neɗɗanke on ko anniyoɗa ɗo kadi ko itta ɗum e nelano on sallallahu alayhi wa sallam wono ardi noon ka hadisi mamene aishata radiyallahu anha hadise mo tawata ko wonɗo ka sahihayni ɓe maki nelano alayhi salatu wassalam ɓe senino ɓe tawi ɓe kamɓe yumma mene aisha ɓe maki dakhala alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin faqal hal indakum shay qulna la qala fa inni idhan sa'im ɓe maki nelano alayhi salatu wassalam natuno ɓe tawi men ñande gore ɓe lanni men si meɗen mari ñamete men inni ala ɓe maki awa joni komi horuɗo andi holli ado ɗum ari ɓe hoora ono baɓe tawi ñamete heɓaki kamɓe nelano alayhi salatu wassalamu ɓe hoori ɗum holli wonde siko naafilo harayno sellanama fiɓugol ngol e nder ñallal ngal amma siko farida haray ko be walida e anni on ɗo e fajiri fiir ɓe maki wal maridu alladhi yatadarraru bis-sawmi wal musafiru lahuma al-fitru was-siyam kamɓe cheikh on alayhi rahmatullahi ɓe arani en jantanagol en fi ɓeɗoɓe tawata ko alladhina yajuzu lahum al-fitr ɓemɓe tawata ko ahlu ar-rukhsa ɓe Allah azza wa jalla waɗani newende ɓen e fi taƴugol korka maɓɓe kan e nder sumaye ɓe maki wal maridu on nawnuno alladhi on mo tawata yatadarraru bis-sawmi mo tawata hino lorri tora korka kan wal musafiru e setejo on lahuma no wodani ɓe kamɓe ɗiɗo ma'ana muɗum yajuzu lahuma no dagani ɓe kamɓe ɗiɗo yubahu lahuma al-fitr taƴugol ngol was-siyam kañumma e korka kan mana on ɗo sen ɗetti al-marid oɗo neɗɗo nawnuɗo asli on e fiyake makko on Allah azza wa jalla wi wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar kala latiɗo himo nawni ma himo e seteyagal haray kanko neɗɗo on no newinanamo ñamugol o yoɓitoya e ñalɗigo jonon ɗo kanko neɗɗo on ko nawnare wonde wo wonde walla wana wonde wo wonde wannon e yi cheikh on ɓe waɗi taqyid ɓe maki wal maridu alladhi yatadarraru bis-sawm sabu honɗum no wodi yaruɓe wona imam ibn hazm kamɓe zahiriyankoɓe ɓe yaari wonde neɗɗo si woni maridun fa huwa marid sawa'un kana yatadarraru bil maradi walla la yatadarrar ɓe wi si o woni tun nawnuɗo woni nawnu ɓe inni wo haysi ko kollum ɓutani neɗɗo ma haysi ko feɗango o itti o barmi ƴiƴan sili ɗon ma haysi ko hoore musimo tawa mo wawi horude hara lorramo few kamɓe zahiriyankoɓe ɓe inni wonde haray ko yo taƴu harayno daganomo taƴugol balɓe yaari wonde nawnuno on si tawi kanko neɗɗo on o hoori e hoore ko o nawni kon ɓe wi korka makko kan jaɓatake ɓe watti hoore ɗon o heɓa e bakkatu ɓe watti ɗon kadi wonde ngal ñallal ɗo yonatamo ko be kanko neɗɗo on o yoɓitoyagal
بين قوادنون الله عز وجل يمر الله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى بين معناه وكلا وندو يديدو الحاليجي أو نوائي من يامغل ويقو ينون إن يالدقو كما غني بيان لا شك أنه قول ساذ جمهور العلماء كما بياري الحالي نون نسرتي سكر مكوب ماكي نون نون الحاليجي مكودين وبيونا غوتل الحاليجي تتي أنا نون كم كنت نون كو مريض لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر به فهذا لازم عليه أن يصوم نتو متوتا ستن تام كوركاكا مناوني فيو كونو ستن تام كوركاكا أولوري تورتاكا دي كوركاكا سينما لا يتضرر به أي معنى مونو الصوم لا يزيد على مرضه أولا ثانيا ولا يؤخر برء المرض وثالثا هو بنفسه يحتاج إلى أخذ بعض الأدوية في نهار رمضان سينما كان كون لا يتضرر بالصوم أولوري تورتا كوركا كان معنى مودو كوركا كان تيدنتا نونار مكو نغو si o hoori kanko neɗɗo on ɗum tongata ndikkugol nawnare makko ne ɗiɗi tammun ɗum tawa kanko neɗɗanke on o hatonjina e ɗettugol lekkele nder ñallan andi no waɗi ɓe windanaymo lekkele ɗetteteɗe ñalorma inan si innama o lorritorta korka kan oyo tawɗiɗo hiɗi waali kadi waali oɗo si woniri ni korka kan sattantamo o lorritorta no waɗɗimo horugo kanko o wiyaka wonde yoɗuman ɗum ɗon no waali ɗimmitel muɗum ngel kanko oɗo neɗɗanke alhaali makko ɗimmo on ay almarid ko an yashukka alayhi sawmu lakin la yatadarraru bihi kanko fa sunnatu lahu ko alfitr wa yukrahu lahu assawm si tawi o woni ko o nawnuɗo tawa nawnarne satta e hoore makko kono nde lorratamo wano jantorɗe nanen e fiyakuji lorrugol ngol satta e hoore makko si o hoori o loy maɗum o wata wadde piiji goo kono noon lorratamo e nder nawnare makko nden hay e hunde ka tongugol ma ka tiiɗingol nawnare nde ɓe inni ɗon kanko neɗɗanke o sunna o wona ndemo ko yo taƴu no añanamo horugol sabu hadisi mamede aishata radiyallahu anha on wonɗo on ka sahih muslim kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam imamene aishata radiyallahu anha ɓe maki ma khuyyira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa akhadha bi al-aysar ha hande ɓe suɓindinaka hakkunde piiji ɗiɗi sinaɓe ɗettay ko ɓuri newade ko malam yakun isman fa in kana isman kana ab'ada an-nasi minhu alhaali makko tammo on kanko nawnuɗo on ko ayyata barrara bisawm ko yo taw o lorritoray korkaka si o hoori hara lorremo oɗo yahrumu alayhi as-sawm no harmani mo horugol ngol sabu jomi me wi wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka naam ɓe maki ɗimmo on ko almusafir oɗo setejo kadi kanko kadi mo mari alhaali makko arano on ko yo taw korka ka wonande mo kanko setejo on e taƴugol ngol fuu no fota bi maana si o hoori o lorrotako si o taƴi kadi o lorrotako ta fuu no fotanam oɗo kanko e hoore makko al afdalu lahu ko as-sawm ko ɓuri mo moƴƴande konko korka kam sabu non honnum Allah azza wa jalla wi wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun alhaali makko ɗimmo on ko yo taw kanko neɗɗanke on gootel e majji no ɓuri mo newanade e ɗi kuma imma as-sawm wa imma al-fitr haray ko ɓurkum mo newanade ko woni ko o haani ɗettude sabu honɗum hadisi mamene Aisha mo jantiɗen nane on elaɗo alayhi salatu wassalam kana yahtaru aysara al-amrayn kamɓe ɓe ɗetteno ko ɓuri newade e fiyakuji ɗi ɗum waɗi si tawi Abu Darda in ɓe maaki min yaltiduno e nelaɗo alayhi salatu wassalam e setew maɓɓe go min ari ha e laawol tawi ala e amen horuɗo hay e goto siwana ko nelaɗo alayhi salatu wassalam e Abdullah ibn Rawaha menen luttuɓe ɓe fof meɗen taƴi amma alhaali makko tammo on kanko neɗɗanke on ko yo taw
korka kan e hoore muɗum no sattanamo kono noon kañum korka kan lorratamo kanko neɗɗo suwol no sattanamo noon kono o lorritorta sabanede ma ɗum ɓe wi oɗo neɗɗo kanko ko makruhun fi haqqihi an yasuma no añanamo yo hooru sunna on wonandemo ko yo taƴu sabu honɗum nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe senino ñande goore e setew maɓɓe ono ardi noon ko hadis Jabir ibn Abdillah wonɗo ko sahihain ɓe tawi yimɓe no mooɓi tawi neɗɗo gooto jama on no mooɓi e hoore makko tawi o tampi e korka makko kan himo e setew ɓaɓe ari ɓe landike ɓe humpitama fi makko ɓe maaki laysa min al birri as-siyamu fi safar ɓe maaki jiyaka e ɗiggangol Allah azza wa jalla horugol ka setew tawa lorra e neɗɗani tawa sattana e neɗɗanke o idan ɓe tabintiniri no alhaali makko nayamo o woni sakkitorojo o wonande mo kanko almusafir ko an yatadarrara bisawm o tawsi o hoori lorra mo kanko neɗɗon o heɓa e nawnaje sabu ɗum ma o faɗɗe ma ko nande sifadi piiji kanko no harmani mo hoorugol ngo sabu noon honɗum elaɗo alayhi salatu wassalam ono ardi noon e hadis Jabir ibn Abdillah iwgol maɓɓe Madina ɓe seeno Makka heɓe ka laawol ka fathu Makka ɓe ari e suumaye korka kan satti e hoore sahaba en haa elaɗo alayhi salatu wassalamu ɗetti ɓe landi ndiyam on sati ɓe yari ɗan ɓe humpita woodi sahabaɓe gooɓe taƴaali tele korka kan no lorrude ɓe maaki ulaika al usat hadis on no ko sahihu Muslim idan ɗiɗo alhaaliji ko be neɗɗo on o aynitadi ɓe maaki wal maridu alladi yatadarraru bisawm oɗo nawnuɗo mo tata himo lorritora korka kan wal musafiru e setejo on lahuma ɓeɗo no daganiɓe alfitru honno wiyete taƴugol ngol wasiyamu kañum ma e hoorugol ngol maana muɗum si tawi hawri kamɓe ɗiɗo ɓe hoori hatta korka maɓɓe kam ka jaɓeteka amma noon si tawi hawri ɓe tawi hawri ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude wona alhaaliji ɗi renira noon ko ɗum woni ko alhaali on landiɓe woɓɓe karmo koɓe yaari wonde maana wasiyamu on ɗo ko hooroygol yoɓitoya ko ɓe ñawli kon e nder lewru suuma en ɓe maaki wal haidu oɗo sonnajo mo tawata ko wonduɗo e ƴiƴam fiilaye muɗum ay fiiliɗo on wannu fasa e sonnajo ɓesiɗo o woni jibinɗo mo tawata o laaɓali on ɓeɗo yahrumu alayhima no harmani ɓe kamɓe ɗiɗo as-siyamu korka kan wa alayhima no waɗɗi e dow maɓɓe alqada yoɓugol ngol idan ɗum ɗo ko ɓe aynite ɓeɗo ɗiɗo no harmani ɓe hoorugol sabu hadith abi sa'idin al-khudri wonɗo ka sahih bukhari o elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum e sonnajo on o laataki si tawi kanko sonnajo on o fiilike dagantako mo korka dagantako mo julde ɓe gayni ɓe maaki e hoore ɗum ɗon wani waɗɗagol ngol e dow maɓɓe ko ɓe waɗi sonnaɓe gooɓe tata masalan si ɓe hoori ha terle 17 heures ɓe yi ƴiƴannange maɓɓe ɓe innay joni yo ɓe continue la sayi kala nde sonnajo yi ƴiƴannan e makko haray waɗɗike mo taƴugol korka makko kan si o continue ɗon o heɓa e bakkatu yi ko ɓe maaki ko yahrumu alayhima tanke nange nge mutali si ƴiƴanɗan yalti e makko kanko sonnajo on ko yo taƴu haysi ko 5 minutes luttiɗo e nange o windante baraji yer ko hoori ɗon ko koni o yoɓoya ñallanga si o ɓeydi ɗon goɗɗulni korka o heɓa e bakkatu lakin no woodi alhaali arowo e sonnaɓɓen ɓe so'ayal fiyaake memminagol ƴiƴan ɗan ka nder rangawol ɓe faamiɗan faalama yaltude Cheikh Usamin ɓe maaki ɗon ko ɗan memmini o ko ɗan memmini si ɗan yaltali e kene ɗen ɗoyo nange nge mutu nange nge muti tawi ɗan yaltali ko ɓaawo nange nge mutude ɗan yalti oɗo sonnajo korka makko kan no timmi itibaron ko yaltugol ƴiƴan ɗan wona memminagol ƴiƴan ɗan ka nder rangawol ɓe maaki wa alayhim alqada no waɗɗiɓe kamɓe ɗiɗo yoɓoygol non ko ɓe jogitiɗon kon ko annon ko alhaali nawnuɗo woni ko ɓe wallinaka sharia dina islam nono ari hadise imamene Aisha radiyallahu anha wonɗo ko sahihu Muslim oɗo sonnajo Mu'adata al-Adawiyya o landinoɓe kamɓe yumma meɗen Aisha wonde ko fiyake sonnajo on ko fi honɗum o yoɓanta korka kan kono o yoɓata julde nde ambe yumma meɗen Aisha radiyallahu anha ɓe maaki kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wala nu'maru bi qada'i
الصلاة ونهبنا من زمان نلانو عليه الصلاة والسلام من يمير يبقى كوركا كان كنا جلدنا من يمير تاك سبو جلدنا في النوت كوركا كان كان يكون واتر إنر هيتانن بماكي والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا بماكي صناجو ساودو أن كان يما صناجو وندو إموينيندو إذا خافتا على ولديهما أفطرتا ستاي بهولاني بيدو مأبئون أفطرتا بتجي kono wa qadata be yoboyay si tawi suma yon feddi be gantongon pottani kebe wa at'amata be nyammino ya an kulli miskinin an kulli yawmin e kala nyallal miskinan miskino si be yobi be nyammina miskino yeru feccere sa'ure me odo ko masala mo tawata yandi fiyake makko mo yaaji se wannan alhaaliji din no sirtu kanko sawudo on e sonnajo muynino won si tawi be hulana hore mabbe be hulana biddo mabbe on tawatana fus jokkabe non harayno waddibe yobe hur ko awwalan thaniyan sitawi be ari hulde e yido kambe shekon be maki sitawi hawri be hulani biddo mabbe on tum tawi jokka wonki mabbe kin ko biddo on tum be hulani don harayno waddibe piiji didi baawo be tajude sibe taji no waddibe yoboygol din nyaldi don nyallal kala kadi be eta yeru feccere sa'ure be jonna miskino yonno yelti don en alhaaliji didi luttudi din on woni nin ko si tawi kambe dido ko be hulani ko hoore mabbe tum ma ko be hulani ko hoore mabbe e biddo mabbe o don kambe karmo ko be yarube odo mazhabu be yari wonde don ko waddibe kambe ben sonnabe don dido si tawi be taji ko yoboygol tu waddaki be nyamminoygol idan faamen ko sai hombo waddotobe nyammingol yarube odo mazhabu ko si tawi be hulani biddo on tum si tawi ko hoore mabbe tum be hulani ko yobugol tu waddibe si tawi ko hoore mabbe biddo be hulani ko yobugol tu waddibe si tawi non ko biddo on tum be hulani ko waddibe yobugol kanyum may nyammingol amin ono goldo kongol wana Sheikh Ibn Baz be jabalingol few kadhalika Sheikh Usaymin be jabal few be maki wonne nyaawore muyninowo kanyuma e saawudo beedo ko jokki ko nyaawore nawnudo wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra be maki wonne bendon dido ko waddi be wo ko honno si be taji ko be nyammi ko be horoytum be nyamminta fus Sheikh Ibn Baz Sheikh Usaymin ko ni be ya Sheikh Al-Albani kambe be yari kongol tammol be maki ko waddi be ko honno ko nyamminoygol tum be horata gol kongol no itta Ibn Abbas Sheikh Albani kambe be yari no wonde ko nyamminoygol tum woni ko waddibe waddaki be yoboygo onon ka tigi sa taskike alhaaliji yewtereji mabbe di moƴƴa ataway ko buri yaadude kon e adillaji din ko Sheikh Ibn Baz e Sheikh Usaymin be nyantiga sendugol non inna be hulani oda ma be hulanali oda ma ko oda be hulani ma ko oda be hulani be maki wonde dum ala dalil ka sharia be hulani foko wonkiji foti ko bi don tum be hulani no ko hore mabbe be hulani be foko be wonkiji hanadi renede idan be maki don ko waddi be shar'an kambe sonnabe ben don sitawi hawri be taji ko yoboygol tum etugol hayye hune waddaki be kambe sonnabe ben don dido nam hare en dare no daroren do ande inshallah azza wa jalla yango e ngebe no timminire di wondi ka anani do di do no hatton jini e yanni ko di baawo ga woni hatton jina e sharhu hay hune wadi si tawi nebu nenge majji seeda ase gila ka hewtoyden do gayno de ngala ajizon haka on non hatti do ko lutti leyga ko en taway hatton jina e sharhu hay hune bi Allah azza wa jalla هذا وبالله التوفيق واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله شيخ جبريل laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal